Men sizlerge Nuh пайгамбар жөнүндө bir уламыш айтып берейин. Мен кичинекей бала кезимде чоң ата атамдарды ээрчип, ал кезде адамдар бири-бирин сыйлашуу, бейил жакшы эле. Айт тапарчу элек, согум союп, бири-биринин үйүнө чакырышып, согумдун этин жейчү. Мына ошол маалда чоң аталардын маектешип турган жеринен айтып берейин Nuh пайгамбар жөнүндө. Nuh пайгамбар деген болгон ал Алла Тааладан ишарат келет. Жакында топон суу жүрөт. Сен ар бир жаныбардан экиден алып, даярданып, анан өзүнчө бир жакшы кеме жасай бергиң. Деп ишарат келгенден кийин анан Nuh пайгамбар даярданып, отун алып келип, кемени жасай баштайт. Кемени аябай жасап бүткөндөн кийин ошол жерде элдин баары аны туалет кылып алышат. Giри bile siyip tıtı bile içine kişi gire almaya kalat. Gemenin içine. Anan al geme işte atkanları bak bir kempir var eken. Bir kaparlı kempir. Alt gelile sütün, ayranın, bolgonun beri bile Nuh paygambarga aylinay toponsuz yürse meni ala getkinin, meni untağır görbe. Dep. Al kempirdin balası çok beken baldar. Balası çok eken, жалгыз эле kempir okşayt negisi sol. Allah Taala sözlerden berdi de. Anan olsa bayağı gemi içine elдің бары tuvalet kılıp kişi gire almaya kalgandan Allah Taala arıstanat. Nuh пайгамбар ay. Menin ayram gitti. Kişinin bары tolup alıp büt içine kişi gire almaya kaldı. Siyip tutup büt bok kılıp salıştı. Emne kılam dese anın eseğini özüm tabam deydi. Anan osol yerdeki kişinin barına uğur jiberet. Büt yara bolup kişinin bары. Kıtışıp yara bolup aylararı getip Bayağı şıldıngda atkan kişilerge de. Şıldıngda atkan kişinin bari azabını jeyt. Anan bir günü birөө da oşo jaka kirip baratıp, tuvalet kılayın dep kirip baratsa gerek uğragan eme. Jığılıp ketip, oң jagынан jığılıp, oşo жерде bayağı bokko jığılıp anan emetkende, bayağı jeri tapma sayıp kalat. Bul jakşı eken dep bayağı boktu büt sıypap tazayıp çıgat denesine. Аны kuup alıp bayağı elдин bari kayra barıp ösünün sıyıp çıkan boğun sıypap atıp oş жерде kişinin bari büt aygat. Anan geme taptasa bolup kalat misildep. Taptasa bolgondan kийин anan nöşörlөгөн жамгыр жаап, акырындык менен эле баягы суу көтөрүлө баштайт. Өйдө көтөрүлө баштап эле сел жүрүп эле топон суу каптай баштайт. Ошо менен баягы кеме менен кетет. Кетип анан бир топ жерге баргандан кийин есиме жара чыккан турбайбы, баягы кемпирди унутуп калган турбайбы. Эмне кылам деп ана баягы кеме менен кайра келсе, баягы кемпир отурат дейт. Үй ордунда жерде. Куп-курак жерде отурат, калган жердин баарын суу каптап бүт алып кеткен. Толук кемпир аман калган да. Анан Алла, мага пайдасы тийген экен деп анан ошо кеменин үстүнөн арканда акырын сүрүп туруп анан кемпирди тартып алган экен. Мына Алланын касиети ушундай жанайында.